Nedelja. U nemogućnosti da se nosi sa različitošću i raznolikošću koje bujaju uprko svemu i naše društvo se okrenulo pravedničkoj panici kao brzopoteznoj reakciji. Pitanje je, kako smo stigli do ove tačke ključanja moralne panike? Do koje mere je čovjek spreman da odustane od svog dostojanstva da bi na neki način se pojavio u medijima i bio promovisan? Mi nemamo jednu vrednost koju možemo se uvatimo i kažemo ovo ne smije. Sme da se laže kod nas? Sme. Jel sme da se krade kod nas? Sme. Jel sme da se ubije kod nas? Sme. Opet imamo posla sa dehumanizacijom. Mi opet, dakle, te ljude koji učestvuju u realitijima ne posmatramo kao ljude, producenti tih programa ih ne posmatraju kao ljude, posmatraju ih, dakle, kao laboratorijske zamorčiće. Ako govorimo o ovakvoj vrsti tabloidne stvarnosti koja je sada, ja mislim da je u ovom trenutku dodirnulo dno, ali kao što znamo, dno je uvek još može da se produbi. Dokument. Nedeljom u 21. Prvi program RTV-a.